Yankai Manisubol Manipur Short Play Competition 2025 ngasi Imphal Yaiskul Follows Land Liba Manipur Dramatic Union Auditorium the Hokre Theatre Center Manipur Manipur State Kala Academy Napuna Kusam Nandra Satribu Competition say Hodopaki from the Manipur State Kala Academy Deputy Secretary Kaisham Rajumani Theatre Center Manipur Vice President B. Jugolchandra Sharma Cosmo Dramatic Union Director of Manipur State Kala Academy Awardee Nandakumar Morang Themion State Sim Sangnara Director Kiana Saruyaki Tharmatuda Rajumani Manipur State Kala Academy Maiketi Landamas Mahawi artist puning thogot point scholarship amni fellowship kaya kauri basida apply toropiki chang yamna nemli asingma thorang asigi kanaba khangna na oriba artist ne fellowship asigi kanaba laudna career mangjil thanana bhona biu haiki tharmada Manipur State Kala Academy Award 2024 sarungam birenda solamadi citation fee ni kai khumna putke theater group tramangana sarung yarba competition asigi ngasi ahuba nimita Paradise Theater gi saheb machin men khibada amadi Margin Call Cultural Cum Drama Association की हिंगहन निंगली बथवाई उठे Manipur State Kala Academy na Satra guys the people scholarship po oiro the young talent award po oiro ate the field gi di applicants se documentic yami adu particularly theater ji sidhare hai brana tagan institution su linge objective Manipur University of Culture su lei rabani adu bo sangstan su angang myam amadi yawe di haire kono to su applicants de documentic low oiba to pagi na phangaga thara ibne du theater gi lines de di award phokta khoi young talent ki se hana amam leirambadagi hojik ani ni bokta hapgala abani ke gino encouragement pinaba adu still angang haise khoi gi room to wat pa haigadra up to date oide haibagira dudi khangdre adu tharakpagi chance di yamna wali Manipur State Kala Academy gi scholarship fellowship di yari gai di angang gai ne apply to hanjaningi mesi moi gi future su yamna kana ba mo oigani